Rempah fokus sendiri, daging goreng berempah, saya masukkan halia dipotong nipis, bawang putih dipotongkan nipis, kemudian saya masukkan bawang merah, halia bawang merah, kita kacau sampai naik bau. Alright. Setelah naik bau ni, saya masukkan buah pelaga, bunga lawang, alright. Dan saya masukkan serbuk, jintan putih, alright, serbuk jintan manis, dan kita kacau. Okey, resipi ni quite simple. Daging tu kita rebus dahulu, kita rebus sampai dia empuk. Setelah rebus sampai dia empuk, kita sejukkan dia, kita hiris nipis-nipis dan kita goreng berasingan macam ni. Look, goreng berasingan macam ni. Kalau kita nak buat dendeng, kita cuma tumbuk dia dan kita gaul dengan kicap whatever jadi dendeng. Now kita buat daging goreng berempah. Alright. Quite simple, right? Kemudian saya masukkan sedikit paste tomato, not too much, kita masam. Right? Kemudian saya masukkan daging. Right? Saya masukkan daging. Kita just stir it. Right? Make it sama. Jadi resipi ni kalau kita buat, jangan masak awal-awal. Lagi 10 minit nak makan, baru kita masak. Alright? Kemudian saya masukkan sedikit air, not too much, sedikit air. Saya masukkan kicap manis. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kicap pekat, not too much, nak bagi dia colour je. Akhir sekali barulah saya masukkan lobak merah. Okey, petua juga, kalau kita masuk sayur-sayur ni, kalau boleh jangan masuk terlampau awal. Kalau masuk terlampau awal, dia overcook, it's not nice. Saya masukkan lobak merah. Saya masukkan cauliflower yang telah dicelur. Kemudian saya masukkan brokoli, 2 in 1. Jadi apabila kita masak, dalam dah komplit. Dia ada protein, dia ada vitamin, dah komplit. And also, bulan puasa ni kalau kita masak, pastikan menu tu berwarna-warni, nampak harmoni, baru cantik. Then we put together. Right? Simple. Dan last sekali, saya masukkan sedikit garam, sedikit serbuk perasa, dan lada hitam. Dan kita just stir it. Right. Last not least, apa-apa tapi bulan puasa ini saya buat syuting ni sebelum bulan puasa tau. Tapi bulan puasa tak ada rasa. Alright. Let me taste first. Bismillahirrahmanirrahim. La Bamba Chicago Belano. Simple. Dah pun siap. Sekali lagi. Okey Ji, fokus. Tak sangkan ni. And tomato roast. Okay guys, dah pun siap satu resipi ringkas untuk our Ramadan buffet akan datang. Daging goreng